We want Justice! central government. Save us! 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 Ke hi kamin let gin thang bai te MBBS student ka hin rim sa 6 semester sim ka him tua ke ho ka situation wi hi le tua ke ho phaya rims hian lang jenims hian lang siza hian lang medical directorate hi jong le phaya medical student jo si hi koima le kha sim ban jom thei lo wa umgam kai tawin tua ke ho tua hi ima bol thei lo kom bang ba hi lai phai nga ka loi ho class ho normal ta ala o hin class num ta ala me hi lovin university exam ho jong abonin normal life lang bang life bangin achi thajingin ke ho student career ho hi ka institute ho vinong adon se tapun na hi aso ke hon jong tunia hi protest ka bolo hin chimei me hilowa to central government langa jong hi appealing hian lang memoranda hian lang thiltam ta hi jong le bo thei thei chu ka bolo hi tan minister ho tam ta ong ka chimu pivin governor hong ka chimu tu pivin a hin la ke ho dinga hi lekha simna aban jom na thei ding hi ima mong ahum tapun a solution ong hi khat cha jong thu ki za do pun na hi a chu ki ho jong chi ka lungnup mo na o vet sa na chu tunia he chi protest khong bolo he tu a chu ke ho jong ka bonova citizens of India ka yuvin na kyo ka rights jong chu whether it be rights to equality or rights to education we deserve every right so to a central government in ke hwa ivet pilova le ke ho jong khunung leong chisanga ho zo protest ka bolna lai de ti su ka kong sei nu me chu chimei me hilowa tunia nu te jong tam ta in ke ho ka le khasimu ho sa na zalin tam ta in hing to piwin amo chunga ki pa thu kong sei to ni na ya medical students kata teu hi maban hak sat tak thoina omwa Manipur government in ethnic cleansing on patakipanina Manipur Singtangmi le phaijang mi te ki kala na sat taka ki thei siam lo na ngom ziakin ya kata teu mabana medical college kai tele medical tokisaya kaswan mamawe lamen taka kananga ko kata teu hak san na hi to ni noten mong maya hicha gale theilo ka hi manuna kathuak pi naw le amawadia ka hi theiwom sun a protest naw ka zoppi wa center government ina kin taka amawadi nga alternative arrangement kin taka bol saka a course dewa zo a Singtangmi te kya deida na omgi gelowa ko wading leng kata teu amabano lamet na beiding khopa omte kin taka center government in step alaka azil na ding mono alternative arrangement hon mol sak ding hi de ina tunina amaute lungkim lo na ala now protest koleng ka support to che sangnai na tunina akima kyangwa anu teu katuwa hiai ka ki ko naw le ka khasia naw hi government in hon thei pi hen la communal CM birenina hitibanga haksan na omuna athuak ngal te thuak saka ama ate kya ahum pen yai ka constitutional rights le ka educational rights le right ka nei tengu oni sia hi manin nu te hi yai tungtanga lungkim lo le tumai mai lo di ka hiu chi le ka ge nu ta wana dam theina to ki saya home minister ina yai lam ka medical college le ama ina hongonga ahong honni ma ama in ama welcome in ke le katela ya get bulma ma amana ya hi hoi takalo chinga hong toding hong pitching pa dia hi Singtangmi te pataw ke yun ya college hoi zo sema hon bo sak di ka hi chia tunia ya bang buaina state khat sunga mile mi ki kala ethnic cleansing om ziaka kote etsana ka omuhi na sapen ma ka hi manun kanget na le kathum naw chu pu modi hita he o wana pu home minister hita he o wana India gama bai home tu BJP government ina yai kata teu lungai na le lungkham na kamabanu hitituka miala ompen hi kin taka wa ka hon pia kwa arrangement hon bo sak dingin lungsim teng le theina teng le ngai to na teng ina nget na government of India kyanga ka hon bolu a mei te hon deidan na hi tibanga hi chi hi tunin chiang takin theu hen la
education sector katwal niam danu hiaya chance katateu nak sapipia si tom chikamu tebe ko hon swata saka aswatang na dingu mainland India beka arrangement hon piawun china lungsim tak takin government of India kyang angit na kabolu ahi